Yami ni omasio Yesu, wawayangi mafefu badeli zo aye Yesu Kristo. Yaho, kalau kaita zui baga ngere mua basa dede, ba kanal YouTube YKB bahasa Nias. Foto leta baso darumai domalangi, datalau manganda. Yau gedi sunoma lobalangi ma Yesu Kristo, bawa ahak kededeu, da wano falu handa aga fa'u sodede bazi mahke ande. Bawa masih daga mangere nusi darumalima. Ya be ke bababe le bafa tua bazi otarai ye hamo adoni amoni. Pandai lo balagi ba Yesu Kristo no manganda da aga. Iya. Ina ama ina batali fusa da tabaso da romai lo balagi muri baduria somu sodede Yohane faza fedelu ngawa sisara tirugi zifilibitu. Ba sia ani anyere nusida data baso ia baga ngabua si Philadelphia imane taro malilu lagi banano usasai gahemi ia odo ande so aya ya ami sama hal ya ami bamo emegei ami wada sai ahe nabumi ira ama ina batali fusa somusote de ita maakhe ane menotarugi ngaluo ni fotei kamis putih ma luo wa maana tede angel wahania ira ama ina batali fusa baba maana fa auridaan ni baba nere tede abu aurifado fa amate ba femoso so aya ya ita Yesu Kristo luo wa maana tede banogei famasuki badededang mifalua Yesu baba nasai ahe dan mifahaunia sifau baba malua femanga ge ni amoni irama ina batalifusa ni masito badai zo aya ita Yesu Kristo fagi ila fogaunida zamusana ita ane ma ina ke ba amateda basa mesa lesagila basa mesa ge lesane ma baba mau raga di fotei gineto wa amatea bahiza pada romali lo balagi di basudaan Yesu bano anehe ia wale arate ineto wa amatea Yohane faza fileteru mawasana imane bafena gowasa fasaan meno ila Yesu no irugi ineto aheta ia bagulidano ande meia kenama fehede ila malawai bahasa Yunani endos eluahania pada aboto badede ma mengerti anehe melihat tenga fangifi menyadari fangoguna anyelua awede ane ila ama ina batali fusa tetan resai gesibai wa fa amate Yesu ando ahate ginata nadali wa aniha silu wa akula de sebua zalua bawa auri Yesu babangi ilania wa sofunania wa amatenia hewa aisimano lagi tumbali ba malua Yesu fasumangeta sise fudalo balani ifalua wana sai ahe dan ifahalnia hadia ia sa nifalua Yesu ada baru sabat tulada he dan ifahalnia tulada ada tefelua ia ina eso bangi dengide he dan ifahal ina ela omasido nabora ba ina fauma la onorogete de nabora gofu hadia ia zalua hadiah sa dipalwa Yesu anda bano sabuat tulada dan difahamia tulada anda fau ge ia khada bagina tu anda to bali tulada Yesu anda bawa aurita hawa seki ge nada ni falwada ia ita samati ke Yesu Kristo ia mangani sawagele tua Yesu Tasuki badede madaro malimu
Hadia ia sino falua bawa orima ande bawa orida. Falua wa omasi ande sore dede. Falua ke wa ahli dede ande bawa mehe ma fa abu komadene. Ya kembali tu ada sisi kita bawa orima suaya atau lagi ma falua bawa orima sama. Pada Yesus mengada. Iya. Ina ama ina by Olive ita komen, like, subscribe, baka bagi sikira talifu sedang maafifu. Ya Om. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.